9 years old. Boy is doing the rock climbing. Wow, very good. Called rock climbing. Ma'am. What's that? मेडिटेसन गर नि हेरौँ कसरी गर्छ भेरी नाइस आजको मर्निङ भ्लग कसले गर्ने हो तिमी लु स्टार्ट गर ल Hello friends. I am in Mystery Garden. This is my mama. खै तिम्रो नाम भन न पहिला My name is Melvin Tamong. अन्त His name is Shivraj. And I'm going to morning walk to rock garden. ओके ल अब रक गार्डनको बाटो देखाउँ ल लेट्स सो द रक गार्डन लेट्स गो यस्तो पक्र मजाले लेट्स गो होल्ड इट प्रपरली हुन्छ लाइक दिस सो वेयर आर वी गोइङ We are going to rock garden. रक गार्डन Yes. ओके ल है त we are going to rock garden with whom? With my mama. With mama? Yes. Okay, let's go. Let's go. Okay, look. Where are we? We are in rock garden now. Okay, very well. So कहाँबाट जाने यताबाट हो Let's go from here, okay? Ending सम्म जानु हुँदैन Ending सम्म गयो भने यो पुरै साडो पर्छ Okay. So this is the rock garden which is here in Mystery Garden, हैन? Yes. Oh, I like this tree. Huh? What? Nothing happened. Look. So many days before, I found here a emerald moth one pupa, Okay. just like one Pokemon. Huh? That is Caterpie. Same like Caterpie there. Okay, where? Here I found it, and Malcolm in the rock. Malcolm threw that. Okay. So will you do rock climbing today? Yes. Okay. कहाँबाट गर्ने हो Let's go. रक क्लाइम्बिङ गर्ने मान्छे ल आजको दिनमा हाम्रो मेल्भिनले रक क्लाइम्बिङ गर्ने अरे यहाँ गर्ने कि तल गर्ने हौ रक क्लाइम्बिङ यतै गर्ने हो ओके नाउ लेट्स सी मेल्भिन सिम्बा रक ओके ल है त हाउ ओल्ड आर यु 9 years old. Look, 9 years old. Boy is doing the rock climbing. Look. लड्छ है हो ओके कहाँ जाने अन्त Coming down? Little bit coming. Okay. Down. Here. Now I will go there. Okay. Little bit down. Okay. I'll take this one. ल है त Melvin is doing the rock climbing. होइन Hello, I can be still here. Okay, I'm coming down. ल slowly. Come down slowly. ल बिस्तारै ल ल अरे ल वाउ भेरी गुड Called rock climbing. म्याम ल तलको रकमा गर्ने Yes. लेट्स गो डाउन This is my favorite rock. So we have got the rock climbing expert Mr. Melvin.
Who is 9 years old होइन यो ल ल So we have got one more rock. That rock one. Huh. I like the shape. L. 9 years old, Melvin. Look. Mission accomplished. खै कहाँ हरायो मेलभिन त ले 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 ल सिम्बा जस्तो सुतिरहेको छ मेलभिन त हो ल One dog also climb here. Yes. ल वाट इज हियर यहाँ हेर त यो के रहेछ यहाँ There's meditation rock. मेडिटेसन रक हो ओके भेरी नाइस या खै मेडिटेसन गरेर देखाइदेऊ न यहाँ लु हेरौँ त ल त Stop being emotionally dependent on people. ल खै मेडिटेसन गर्दै खाइ त हेरौँ त ल Ew. What's that? खै मेडिटेसन कसरी गर्छ देखाइदेऊ न Oh, what's that? मेडिटेसन गर न मेडिटेसन गर न हेरौँ कसरी गर्छ आम्मामा ल मेलभिन दामी 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 भेरी वेल या भेरी नाइस लेट्स गो डाउन ल Okay. अन्त I can climb here. अस्ति हामीले उहाँ तल त के पो गरेको थियौँ यहाँनिर Yeah. अस्ति मामा माइज आउँदाखेरि हजुर यहाँ तल के गरेको थियो हामीले हामीले के रोपेको थियौँ हामीले फुल फुल रोपेको थियो है तपाईँले सोधेको थियो ओके 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 ल यहाँ के लेखेको रहेछ बी द बेस्ट भर्जन अफ युर सेल्फ ओ अब्बै झन्डै लड्यौ है होइन So many times I fall here. so many times ल किन ल मेलभिनको बारीमा के रोपेको छ हौ यहाँ त so many flowers अहिले त एजमा खालि रोपेको छ है लेट्स गो पुइ यो के हो हेर त यो वाट इज दिस Flower. फ्लावर हो तिते यस्तो छ त वाट आर यु डुइङ तितेको एउटा भेराइटी हो तितेको भेराइटी हो हजुर ल ममाले हेर कति राम्रोसँग प्लान्ट्सहरू लगाएछ है So you can see this is the road which goes up to the Mystery Garden Homestay. Apui, बदमास. Let's go up.